This is my brother's story. His name is Mbionga. Well, as for me, you'll meet me someday. That's a promise. That's over, baby. Let's send it in that line. All I could do was to think about you. Imagine the entire week not seeing you. Yayazi kaloku ukuba nawe nespecs zakho phela kuyinto eyake yabaluleka empilweni yakho. Yazi sesinye sesizathu esindenza ngithande futhi ngihloniphe ngoba uhlezwe naye indlela esala sandisweni yakho. Angisavuyi ngoba ndiyathanda namamakhe. Awusho ukwazile ukuthi lembe la task ebekunika yona. loo nto ke nale mvula iphansi yangiphazamisa sithando sami kodwa nje ndivele ndayithi qhwi kanjalo. Hayi ke mamjalo singathi excellent. Sisi experience yona ndinayo. Ndandike ndaqashwa lo ngaphambili. Hey kwicala ke le criminal record benike ndasolwa ngeni. Kwadwa ndandike umntwana. Kwakuthiwa wamntwana ndamnantsika. Kwakuthe ndamdlwengula kodwa kwakungamampunge awo. Usekhona? Sisi. Wahambile ulandela abanye naye. Usebenza. Sorry sis. Man kanti number yakho? Ja, for into ndichatile. Eziringini zifakela nje musi. Iyayazi nawe lonto. Umthatho uyibona. Hayi man ngiyasifakela izinto. Sibazi jo. Yazi. Everything endiyifunayo ndayifumana mina. Ngiza kufumana nawe. Hlela umntwana. Biyonke baby. Ndiyakwazi into thina amacebo. Lithini icebo? Kulo funeka side silamba phendleni wethu. Hey mntwana. Hayi wena Tasha baby. Ndikhangeleka ngathi andina choice ngoku. Kuzofuneka uba ndizama ukuqwalasela la business utata washiye nayo. Noko uthe esweleka wabe sele sifundise into eninzi akwana ke. Are you saying what I'm thinking, babe? Konakala kuzofuneka ngendibaleke insukwana ndileqaphe isilanga. Baby, sagqibile. Ibheke ngaka pho. Hayi kanti kukhona nje izinto endiziphathela umkhulu. Usiphathe kakuhle phaya. Ndakuthembisa.
Ngibale nemoto sele ilungile. Okay, sithando sami. Looks like someone is going somewhere. Hopefully, wherever he's going, he won't collide with any danger. Let's see. Yazi, akho mnandi ukubona igqiyazana elihle njengawe lizihlalele lodwa. Kanivumele man, ndikuhlalise. Ungahlala. As long as singasihluphana. Hayi, Nesithukuthezi vele. yazi ubuhle bakho budlula wonke amantombazana eke ndiwabona. Oh, umntu wakho ko Siyasela? Oh, siyaqeda. ayikhabisela. Kanivumele man, ndikwenza umntu wam. Anokuba ekuseni ndimqabule esiphongweni ukuba intombi yam. Usho? Yeah, Uzenali ndiqala. of course. Really? Yeah. Yazi, xa ngena kule ndlu izolo ndive umoya wam wamkelekile. Indlela besijabule yona izolo, yo beyongathi ndibona iJerusalem nasebheteli. Yo bendijabule enye indlela phezulu. Natasha, ndathetha ndodwa, kwenzekeni? Kodwa bekungafanelekanga uba siyenze lento siyenzileyo. Cabanga nje umyeni wami xa enofika kule bhedi having sex. You. Yazi, indlela ebendonwabe yona phezulu ndiye ndayithanda into besiyenza. And nawe ndayazi loo nto uyandifuna, so ndicela ungayilwi ngale ndlela le nto. Kodwa uyazi uba ingozi yodwa lesiyenzayo xa inofika impi yonke. Ndimncatshile umyeni wam. Ayikho njalo. Yazi, ndingathanda siphinde sibonane futhi. Understand ne? Ingozi lena kodwa yebo sisengozini.
My love. Yes, babe. So, are you sure you're okay? I guess I'm okay. But why the long face then? I lost my card. Your card, huh? Yeah, I can't find it anywhere. Right. So that is why you've got the long face. Yes. Tell me, what do you want to buy? I want to do my nails. I want to do my face, my hair. I want to buy new clothes. New clothes, huh? Yes. But my love, when you came to America last week, you bought new clothes, right? They were not enough. Of course. They were not enough. Tell you what, let's do this. Perhaps this will make you feel much better. Take my blood card. Buy absolutely anything you want, right? Really, babe? Yeah. You're the best. I know. And I love you, okay? I love you more. Right, off you go. Thank you. Hayi. Bahle abantwana bagezile. Ndiyabona uba iyakunceda le ndawo yangale nangaphesheya kolwandle. See, my brother, Tandy, she's the one. I love her. Hayi, ungashongo nami ndiyabona. Kodwa ke besila. Yabona mfowethu njengoba usazi ukuthi time ayisekho. Yeah. And akukho nto inhle tu apha. Ayisekho imali. Abantu abasebenzelayo asikwazi ukubarholisa. Siyalamba. Fanele ibe khona into esiyenzayo ngale nto. Ezinja ezajikela utata zamjikela ngasemva. Yeah, I know. I heard some bastards killed our father. And they got away with it. Just like that. Tell you what though. The bastards who killed our father. I'll look for them. I'll find them. And I'll surely kill them. They'll pay for this. Yayazi yona lona. Kodwa ke isingesi saseMelika siyakufanela. I know, hence I've been there for years. Sure, boss. Right. So you're here. So this is my brother, Bianca. This is Rodney. And this is Specs. But this one, I do not know why they call him with a man's name. It's funny, right? Perhaps it's because he looks like a man. Yeah. Ndiyafuna madoda. Yes. Sure. No. Down to business. Listen. I want you to do this project for me today. Do you understand me? Yes. Wow. Interesting. May I take a leave? Ndiyawathanda la madoda.
I can't believe uba ndiphinde ndanqasha umyeni wam kwakhona. Uplo myeni wakho njengangoku. Ulapha? Andimboni mna. And Londo ithetha uba akukhathalelanga. Kodwa uyangithanda njena. Futhi nam ndiyamthanda. Uyabona ke sisi? Kuzawufuneka ukhethe. Phakathi kwam naye umncashayo. Malao. Wait. You seem so upset. Why the long face? I have to go to the function and I don't have something to dress. Oh, flip. All the bastards who took your card. Don't worry, sweetheart. I'll buy you a new dress. Alright? Don't worry. I'll find those bastards. I'll kill them. One by one. That's a promise. I missed you. You remember them, right? Yeah, I do. Listen, gentlemen. Oh, and the lady. I'll call you later, right? Yes, boss. Make sure the phones are on. Right here. Okay, let's forget about my troubles. So, how was your trip? Oh, my trip. Wonderful, sweetheart. Great. Oh, I've missed you. Missed you too. Oh. Wesithando sami. Ndikhumbule nami. Hayi. Uyayazi nje. Kaloku yami inhliziyo ifuna wena kuphela. Ewe. Ndisazobe ndibambeka ngolicala. Ngakuba bendizabe ngicela ukuya ndibaleke khona enye into nje kufuneka ndithi qwi. Enkosi. My. You're so in love. You see this woman? Over there? She loves you. And she loves you so much, I can tell.
umfazi. Nokuba ke umama wayengamthandi, kodwa sedlula lapho ngenxa yothando. Yeah. Well, anyways, back to business. You see that the bastards who killed your father, they have been found. So now, what's left for us is to deal with them profusely. Khangela phezi. Le ndifuna siyibambe nezandla ngokwesashisayo. No. I know you. You are hot-headed. Now listen to this. You've got a wife to take care of. So, what are you going to do right now is to go home. I'll transfer you the money. Then establish the business. Soon enough, I'll deal with those bastards. One by one. That's a promise. Kunjulwa ndim sithando sami. Oh, ay. Hayi. Afika. Carmen, sabela ko sithando sami. 5 minutes. Sabela ko. Sinzi. Thina. Nibe wayintona? Kanike. Ke? Kwenzeka ntoni na? Sinzi. Kwenzeke ntoni? Yilonto kanye sise apha kuwe. Inkongo yakhe imenze le nto. No. La mfana ushaya i-drugs olapha next door. Yemani khani nihlale phansi. Ndike ndive kakuhle elibali. Yilonto le yenzise apha kanye namhlanje. Ingxaki ke mna anikwazi umelana nalena into. Umyena mntu uyamazi. Akafuni kwamntana endlini ohamba lento yanjwa nguzinzi. Oh, Sinzi. Uzinzi ubethwe nguboyfriend wakhe. Lo mfana wase next door oliphara uyithengise drugs. Ulakhe. Lo lakhi leyo lowo mani wangibani. And kudala ndimnqanda uzinzi ngalo mfana akeva nami ndikhathele. Yilonto ndimzise apha. Oh, Sinzi. Khawuthethe sisi. Qhubeka ntoni phakathi kwakho lo lakhe kanti? Songathi ube njena? Khawuthethe wethu. Uyazi ukhuselekile kule ndlu. Thetha nami sisi. Songathi ube njena? Yazi. Into endiyaziyo. If bengafikanga usisi wami. Ngengofileyo namhlanje. Ihlobo ebendibetha yona. Ebendibethela ubana. Kusekusithiwa ndisekho emhlabeni. Oh, Sinzi. Xolo sisi. Uxolo wethu. Xolo. Uselekile kule. Yeza lempi yonke. Yeza. Uzawudila nayo yonke lento. Xolo sisi. Ngizohlala apha endlini as long as you want. Thatha ibhegi zenu.
Yes, baby. Yes, I know. But hey, kukhona ingxaki ezoba khona apha. Kaloku kukhona lo zinzi lo hlala apha endlini. Ayitshomi kampi yonke. And ke ngoku I can't risk into yobana siyibhaqwe uba siyajola. So please baby, ndiyacela, masithathe izinto kancinci. Yes. I love you too. Alright, sis. Zinzi. Right? Phone. Yeah, phone. Yes, that's good too. See. Who's those pregnant? Right. Ayasisibetha inqawa yami mncane. Yazi abantwana loko bengena bephuma endlini. Nisabeva tu kukulala nje nabo. Sendizithungela Natasha kuphela. Yeah. Awusho ayami. Yintoni yanayo Natasha abanye banganayo? Yazi inhliziyo lapho ithande khona ngeke ukwazi ukuyilawula. Imva lapha ndaba. What if mina ngifike yabudala? What if akana myeni nomntana? La ringi uyifake nje. And nasemzini wakhe ufuma sekuhlala yedwa, kahlali namuntu. And yaziwa bekuhlaleni wabe uthi nomyeni angandenzani. Ndicela inyaniso. Yonke le minyaka endibetha. Endiyena. Ndikhathele mama. So le parayiva ne. Yazi ngaphambi kokuba ndiboshwe ndandimkhosile. Kwaye wayendithembisile into yokubana akanophinda yenze into efana nale. Hayi ndiphumile kuye mna ngoku. Ndandisafuni kwanto. Isuka kuye. Manibonge sana sami. Ngokuthi xa ndikubiza ukwazi ukukhawuleza uzofika. Bese ndikukhumbule. Yazi wena ndiyasura ngidlisile. Andikukhumbule na sithanda sami. Nangona ke uthi sasela. Yes. Masumbiyoke. Siyandidla kona. Kodwa ke sithanda sami. Loo nto ithethe ukuthi aluphalatela wena. Yazi lena esiyenzayo umyeni wakho kasoze wayibona. Iyawuhlala phakathi kwethu. Yesho? Yeah.
yabo into esizengayo namhlanje introduction. Ufuna uyazi uba wayebebiza ngoRobo. Bethe abantu besifazane wena, Naki, nguwe lo ubokoboko kunje. Uyazi bungazivuza igazi wena. Bethe abantu ababhinqileyo. Thetha Naki. Thetha kaloku. Angithi uqinile wena. Bethe abantu ababhinqileyo. Naki, ndiyathetha. Noba ndenze ntoni? Uchimanze kusemapoliseni? Andenzanga njalo. Kaloku wena uyibhosi bethe abantu besifazane. Khanda ukubonisa nami. Yadelela mina. Marayazi. Umuntu wesifazane. Ngimthembisile ukuthi ngeke aphinde abekwe isandla. Sinamnami esifana nawe. Yabona? Uzobela ukuhlela isitori esincane. Real quick. Sheshe qede. Sintwana. Koshebaleni. Ikhuzwa. Buyelela. Ikhuzwa. Buyelela. Ngelinye ilanga ntambamba Sam wancokothela igoli. Wesihlakafeli baba. Yabona lentwana nalenja. Nawe namhlanje. Sawufundisa isifundo. Wena uphela wabona uba wena losise. Uthunga waya wafana. Ngiyekutheni ngasaba wena. Yazi konke engayiqondile. Flow yakho ngathi yachitha. Hayibo. Zinze. Ungayithela kanjani into efana nale ngakwasazi yami? Uyayazi ngosini uba ngihlala ngiyanisile. And ke xa khona engayiqondile sibe khona nyama. And I can help you to catch him. Awusho. Kanjani? Okay. Let me fill you in. Yazi. Wena Zinze. Xa kunothiwa le plan yakho nako iyasebenza. Asazi. Ngoba xa kungenzeka ukuba wrong ngayo yonke lento. Ngiyazi uba into engenzeka. Hey, how has it been? Yo, I'm exhausted. Ufuna umsebenzi yazi, sometimes it's tiring. Job hunting. And show uba ukhathele nyana.
Sure. Okay. Yo, inhleke la pot plant ubithenga ngamalini? Oh, that one. It was 200 rand. It was 200 rand. Done. When's again? When's the count? 10. Sell food. My friend, it's been a long time. Ah, uyayazi nami umuntu webusiness. I don't disappoint. You know, sometimes ukusebenza noma unifusela ngenyama indoda esikhwele akufani nomlilo. My friend. Shoba. Uyayazi manje loba ile. Uniphathile. Yabona mina ndibhadama mechanisa amathanga qho. Lazithola. Kunomhlobo wami kudala. uStace. Yabona mina nawe sasike sasebenzisana kahle ngaphambili. Futhi safuna sisebenzisane nangobusiness bethu lakudala. Njengoyihloko engumngane. Yazi ukuthi into enenqondo. Sothi sibe nemali sibe rich. Yabona funa sibuyele kula business lethu lakudala. Lo omnye we-escorts endifuna sisebenzisane naso. Hey, I'm Cindy. Sir. Uyaphapha mani lolile wakho. Cindy. Kodwa sifuna abantu abafana naye Khloba. Uzoba right. Hayi. Ndikhethe ukumethemba. Yamazi. Ushaya umsebenzi. So, baby, uzohamba ixesha ngakanani? Angilungiselekanga ngalonto. Kodwa kubalulekileyo ngalomzuzu kuba kufanele ngiu-attendile lamhlangano. Ingakumbi sisanda kubuyela ebusinessini. Niphephe. Kodwa sithando sami yazi nje. Oyinamntu ufanele aphephe nguwe. Kumuntu ozodibana nabantu aba-dangerous phayana. Uyazi ndikuthanda kanjani? Sandikukhumbula already. Khona buya khona. Yeah? No. Yes. Actually, khona khona yakhona. Ndithunjelwa ngamapilisi. Inhloko. Ndithenga amapilisi epharmacy. Oh, askis ube right ne? Yeah. Zoba right. Bye bye. Bye.
Kanana baby. Ubosithi imali ithini? We are running an escort business. And guess ngongqongqoshe phaya. Yazi kukhona imali esibekile nomyeni wami. Ndimuntu oyaziyo uba singayifumana njani. Ininzi ngokwaneleyo uba siqale ubomi bethu. Yazi. Thetha le language yam. Exactly. Masibane ngo-8 eVictoria Street. Sithathe la mali. Then sichitheke. Showcase baby. Who the hell are you? Nice knees. Yabona ndoda yamadoda namhlanje bimini yakho umtshato nokufa. Mari ngilo sayifikanga. Wona ngiyaleza mina ukuphathela wona. Hey. Kodwa umpiyonke ayihlele icham kwakudala. Inhle ke le flower. Ndiyithanda nekhala yayo. Loo nto leyo indikhumbuza i-relationship ekhulayo. Oh, sasitshata ke apha. Yo. Uyiyizela. Uhlobo wevuye ngalo mama. Oh, madad. Ikhule. Njengale flower. But ingxaki iqala xa sewuyeka inkcenkceshelo. Vele ibhatyala ke. Ibune. Kodwa ke mna nawe Mpiyonke ndiyazi siyofa silahlane. Uzondithanda kude kube sekugqibeleni. Morning, ladies. Hello, ladies. Did you miss me? Hey baby. Ukhawulezile ke noko. Bengakulindeli. Hayi bo. Ubona inkhumbuli na? Yeah, andikukhumbulile wethu. Hayi. Umhlangano ubemfushane. Besides, I wanted to come back. Sizachitha ixesha nabantu bami endibathandayo. Welcome back, my friend. Likewise, my friend. Yes, things are happening in the area. Namhlanje ndive ngamarhe wempukane eziluhlaza. Kunendoda edutyulwe yashona.
uyilala nomfazi wonke bezama ukuyibhathulela imali yayo. Excuse me. Yazi uthando ebeninalo inhlonipho ebeninayo for lentsha luphelile kusukela namhlanje. I'm sorry. Everything will be fine. Bani? Oh, Unadona? I'm looking for Mzongozi. Uqiva? Akekho, sesibhedlela. Dodolini, madololo mabili. Sibhedlela. Dubulile. Ke uqubula ubhanga benza. Uma wena. Phuma. Sana sam. Uthi wabuya ne? I'm back, baby. Jonga. Kune surprise. Enokuphathele yona. Okay. Guess what? We are running an escort business. And guessing I'm not sure I am. Yazi kukhona imali esibekele nomyeni wami. Into yasiba singayifumana njani? Ininzi bawaneleyo ba siqale ubomi bethu. So right. No, yes, no, I can explain. Yabona. Easy on the Take the play. Easy. Fine. Kanti kuthathe uzisithuba. Ndiyakulobola. Nenzela amanyala. Kusamela uMarhosha. Naye aphendula uMarhosha. Kanti ufuna nenze. Please, baby, please. Ngicela ungixolele. Sakhumbula. Akufumana ungena nix. Ulabeni. Sobola. Akubeka la ezandleni zami. Kodwa namhlanje Khangela. Thatha wonke amasalana akho. Phuma uphele emzini wami.
Baby, please. Please. Tithatha amasakana wakho uphele apha emzini wam. Please. Ndixolise. Mina bendingayifuni le nto nguye. Mina bendingavumanga. Please, babe. Ndicela undixolele. Please, mama. You know, I love you. Please. Ndicela, babe. Yema phuma man. Thathela emzini wam sale lodwa man. Please, please, mama. Please. Please. Oh, please, babe. Please. Andinalanga lonke. See, in life, we get provided with choices. But it's up to us how we choose to use those choices, or how to make a choice. You know, in life, people die, people get killed, people die on the spot. So 3 years ago, keep playing. 3 years ago, about three men, decided to kill an old man. Yeah, they decided to kill an old man, a helpless old man, just because they wanted his businesses. See, the sad part about all of these is that those three men never got punished. Oh yeah, they got away with murder, as usual. But in life, every man has to face the consequences of what they have done in life. And today, at least one man has to punish those three men who killed an old man. Same old man that happened to be my father. See, today, hell is gonna break loose. Those three men, they're gonna pay for what they did to the old man. They're gonna pay handsomely. Yes, man, your face receive it.
Babe, please pick up the phone. I'm sick and worried about you. Today, you're gonna go to the police and report. Tell the police what you did to my father. Today, I'm gonna go to the police. You're gonna repeat after me. Today, I'm gonna go to the police. Police. And confess. To have killed an old man. An old, helpless old man. I know. I don't tell you this every day. I don't want to know that. I love you, okay? I'm gonna make sure you guys pay. All of you. Even if it's the last thing I do. Today you're gonna go to the police and report all your crimes. And let go of our business. If you don't do that, I'll come back. And I'll finish you off. All of you. Uchile. Okay. Uchile. Zinzi. Uchile. Kanjani? Uchile. Jong im Zinzi jong. Zaba. I know. It's early. But I love you. And I love you too. Yazi. Ugogo wami. Wake wathi uliphakathi lami. Kodwa zange ngiyikholele lo nto. Once again. Why wanika le ring? Namthembisa uba ndizoyinika wena mntu ndingenamthanda ebomini bam. Namthembisa into yokubana ndisokuze nohlukane naye. Ndiyayazi ubuke wayibona uNatasha ngaphambili. Ngicela kakuhluphi lona. Ngicela ngale ring ontshathe. Yes. Yes. I do. Well, this is me, Percy, and this is my brother's story. Goodbye. Yes.